Adeba kwa mama rahoi. Sinimi babia no komedi animi reho. And it's a choir a baha and yet yes. Semu Pro Max Jesus Christ. And comes a was Savia Cassiamu Bonye King Kemi. Or China says, said about to be Siakobi Paul Hutri. Or parts of what Siakonya so break it. No one says some comes or call hands down. Everybody in the Flaconia so hands down. And this is when your majority in parliament, the PR overwhelming victory prophet. Now the name is first 3 months of Quran prophet. And you bet 10 new Ebenezer Miracle was a center. A bet in the page. 1 year, a quite cry. Abusha for Yehuda Mahama ne to esijam ne to sijaso den. Die ntia Yehuda Mahama ne sa ana ne to esijaso. Ni nyane se Opambuor the nation prophet. Ababonten say Yehuda Mahama echo campaign no oko na so dem ho echo share no bose obedi akonwa obeyi ni ka akwan a echo na so de fie ho e de amano. Now according to nation prophet no still akwan no yenyanyiye enti NDC for 2028 they will face a great loss. Adentia Opambuor say Mahama aboni hamo na Opambuor ene na sofofo nketwa na kasa no waye na adwene se ompese obeka sinipi na nsoro na oka na ye no nko a Jo Mahama ne promises enye Opambuor nko a no promises so beyi ni kwan ama no osanso ko promise adum chedua nso so beyi ni ka kwan ama no osanso ko promise owusu bempa nso so beyi bibi e di ama no abusua video no ni na meba ha adeba kwa mama rahoi. Sinimi babia no komedi animi reho. And it's a choir a baha and yet yes. Enti no he war Bosha bakwa metime ashemo. Si wo komedi manyama wonyeji ake. And it said Senyame ya adom no ji aka kaje nyumofe wodro mo na ne da ya kuma so ni no ni ka wotwi no na oyemaya kaje fe ehawo nyame adom nti nyumodro mo hewo mesa ba church ha masa ma ba sole mo tune ya kota so na menant. Hallelujah. Philadelphia. Yes. Ena da bia ye kan promise ahodo bebra papa ide ma ye ene wona wo receive promise ni nyina no e twensen ka papa ne ba bibia fa ho se sia me no ka se Opambuor ababontra wa send strong one and the man this for say adwuma na oye man this no wanya mfa nche wo ena bibi suntia oye den oye sa adwuma no eye campaign the man this na nye osofo Opambuor nko a one na asorefo nyina ti mayesna wo se yenkone nkonko hwe video na yintie nsem a Opambuor ene na asorefo ede aba abeto abonte abusu ha aye Ras Media mesna wo se bo modern na subscribe to the channel na fa won se si adoma no so se de be ya me di video bi aba won so no wonsa ebe kan ntentem yenkonko tie video no enkom sa wasawia kase yemubo nye kinkami o china sese said about to be Siakobi Paul Hutri. Or parts of what Siakonya so break it. No one says some comes or call hands down. Everybody in the Flaconia so hands down. And this is when your majority in parliament, the PR overwhelming victory prophet. Now the name is first 3 months of Quran prophet. And you bet 10 new Ebenezer Miracle was a center. A bet in the page. 1 year, a quite cry. Masa muso Opambuor ma ya dress ni eba man no be adwen say NDC bi na bre scan e dey say hu masa hey prophet mesna stop that pacho say the American asori kwan yi ampacho eye NDC for say boyi ayeye they say 1 year ago prophet pacho wadawroma on baba ye September mu ne yewe ntidi next year ye campaign year pacho am so baba ye wadawroma me sere wo mo pacho
obi a wɔhwɛ sam ne bi ɛne masa me fa sam hye wa no but wana ɔmɔba odabi mi a onyame nkonkron so fa sam hye wa no na fe wa no ne wa prophet asɔre kwan no sɛ se onyame fa hye wa me fa hye no nyankopɔn tu fo so onyankopɔn twe de bɔ fa hye wa no na fe wa no ne wa I'm sorry man bi na aposa to ma tetre ma hallelujah shine we so kwan na ɔmagya ato no de prophet pato asɔre kwan na ɔmagya ato no de ɔmo hwe yi ɛhoya oluma pato asɛ hia pa na yɛ ka no sa pato oh ɔmo hwe yi ɛkwan sɛ muti mama hye ɛbɔ no ɔmo nya nto sa hey da bi ɔmo ne kɔmo wura ba ho 2028 munya hwe mu ɔmo nya sa prophet but yɛsrɛ wɔ mo ɔmo mɛyɛ ma yɛn tɛntɛntɛ asɔre kwan ne deɛ onyankopɔn bɔ sɛ kɛseɛ paa ɔmo sɛ asɔre no nti ɔmo nya ma yɛ ɔmo nya ma yɛ awurade hyira wo bia oyɛ sɛ bɛgya akyi bi na mam prophet yɛsrɛ wo ɛdɔm asɛm hia paa ɛnyɛ no nti ne ɛwɔ ne because kwan yi prophet ɛne nkɛnyɛ MPP foɔ akɔ wɔsesɛ payment aba kwan no dadadadada ɛberɛ a patɔ wɔyɛ kwan yi na MPP foɔ baeɛ odifoɔ gyae yɛbɛyɛ kwan no ɔma asɔre no ana prophet yɛgyae sɛ baabi yɛsie no yɛasesa baa bɛka half ana prophet patɔ ɛne si aba ɔmo so abɛsɛ yɛbɔ na wɔn yi kyɛ sɛ ɛdɔɔso dodo wɔn yi yɛ bɛtwa mu September mu ne ɛwɔ yi October November December ne ewura 2026 ewura mu aso campaign time afei ne yɛbɛkae nipa o campaign time afei ne yɛbɛkae nipa ayɛ yɛ gyae na campaign no so anyɛ nipa na no makae wɔ campaign ni so nyɛ nipa na no Robert oba me gyina ha yi Opambuor bike ɛwɔ ha yi ɛnyɛ wo na awurade bɛtu wo botuma me bibi kakra sɛ prophet yɛ fa yɛkɔ ne yɛbɛyɛ didi ni na so prophet ɛne adwumaden kapre kora firi soro ma prophet ɛnso na ma no kora paa prophet ɛkɔ afini oh, yeah, the enemy san can this for the mobile first 3 months of crap. Oh, echo 1 year. Why you have to say free one can in answer Radian Munyam, then Munyam Peja Asante region. Oh, Asante region, Asante Moses. Nancy prophet on you. Yo. Arisha Ghana. The Ghana Kosmai. Jesus was Nazareth. Because prophet says, excavators are Kwatia Pine Swat. Ne Adria Kwatia Pine Swat. Prophet, I don't excavate Amba. What do you do? Prophet, a quiet boss, almost a Tradian Ponyacopo. I never, me and Yasori. When you meet me, why they are sorry. When you meet me, no, yet when you meet me, Yasori. Now, young Quadim will be once and I no Yamidi Atumana Maya. The two men of Yafanya sorry. Then Fania Kramurande. Yamfaso Samko, and every. When I'm ready for Yakupon to me and the DNDC for bar power. Tell to me and the 2 MPP for Frida Conyaso. And the Asante Memua, voter NDC in your bidda. This particular election, Prophet Manyam and Abroso. And your target almost set here, Prophet, at your woman said. Said to me now, I ran the 2 MPP, the NDC by. Yes, sir. Away. Pastor, that's why. And man, take 1 or 2. And that's. When you miss one. To me, no. And you want a prophet with the Abu Gukwan so. I'm a prophet, can't meet your moha. And you can't obey to meet your moha prophet. Can you bet me for one foul? I don't know, Kobasa politician, you could put me one movie a prophet. I say, a move up by any man as a refi. Mintiase. Oh, a quine back what, Tradian Ponyankopoma, your first class for the fee. A sorry fee. 1 year ni say brother boss obey yam brother 1 year ni oh our prophet and Yankopon di for na say payment breaks wo ho e dey apoya gu kwan so a anka fam kura ni pet mi fa no mawura sorry fee ho e me yenya sa ho che Onyankopon di for onyame won sira ho say brother kasa kire wo kire brother kire tina baby wo tina na prophet wadawo ma Emma Brady and Ben. Every this for the Brady as a prophet. A quine as some first quine prophet. Omo Baby and 10. You were a Santa Regina chairman of NDC. Nana question pato. Also a quine Baby Yaman 10. Hey, a quafinu.
but as a matter of a prophet but makuma mu asempa me say ye ma afi we enkwa we ne hwe na afi no ekwa we ya no September mu ne we ye ko October November December so we excavator ba akokura anya one trip kra megu kwan so oh anyway munya kamenya sorry munya mishae prophet you represent say what TV station ha e what radio station ha she akoma pa omo de tawo nyankopon kom se yachi kasa ye prophet ene ebi munya appointed to kroma kura prophet o de komo metena so kura say ye num be ye program kura I appreciate him prophet eni pa eboni aye o asema ye kan eni bi sem o prophet endi simpanimfo bie ni wa aba say ene papa so mo ni so wa ye kola mo ni so ye say babs endi sini panyi pa program o ye bakura bekasa apeja TV na apeja radio say asanteme mu TV station we any radio station we na kasa ma NDC awo nya metumi ta kire e ma ye ba pa obi a prophet to da woti asemi kura awe ho omo timi frem penimfo ni bi kura so mo ni omo kasa prophet ye my business ana atwam ko obo wan so kasa wo FM station foforo o radio station so obi na no a kire o kura se me kire na si prophet kura na ya se hey ene eno kure na kola interview NDC ni bako time we program aye kwaso no wo church ya NDC for mpanifo nyina wo church ya na namfofo church ansa na wakasa wow ti wo wie ye no wa church wie kasa na me mama so didi kokoma kola se wo musa NDC no te wo se afidie no wote so no enti ani wura ya wo chenti ani wura na wo wura nso a ntu ye nyame nipa empire ya boni adeni nkomsha ya mama baba wa mudidie no enchi anso baye sene no nyama na ye enchi akwa anso baye ansan ko le bonum eni na kasa o bomidi asa wo chiame afidie wo ya so me ankasa mebu akoda me kasa mebu that's a prophet bisa de dunie eni sofo kwa sorry nyame tiase enti ye free ane yakọ onyame hira obia na ruare mo obia ho ban ene ya sorry kese obia ntum ne camera sorry kese ni onyame to me ni ban ba ko se oba program re bi enti kwan omunya kwan ne oba sura ana mso omusika chance opambo kwa dia abo abegu ada anya sa account mi kan faso na onya bebi bra fa de so fa ngura anya sa account mi faso just yanya yanko na yanko yenyam juma everybody shine onyameti Robert ya kwan ne de mpacha o NDC for mpanimfo pacha o momo maso nte so meye kwan ne mewrade yani bi de sampa ne yaka no hita chire di pamu no chaso hita chire di pamu no chaso onyame enhu yamabo no one yakoma so ade nyina mai wo Yesu dimo enu timpanimfo so for me ni mete wono we beka so Opambuor nye ba me hwedi me hye ma bi dia se a ya na yeja me fon se panimu bi wo kuma se ya wo NDC ni mo yetu radio mpo se papa stone kra frɛ se ko la frɛ panimu bi en wo nya dibre wa ha opeso obi kwa ono mbka se o station afede munim ni akri munim ni ye biem so what ya say se me cha se me kasa obegina bi so Opambuor nye but me be se me kasa entini obi se ruade be ma memre se ruade mre no so a eno ma dwe ni nya tane wia me nsa mamachi ni sana mete yes sir eno tira ma yedi onyame ana me hwede do be ka kire me cha se me ka ena me nsa mamachi bi sana mete enti enya bibia ma ruade ono ye som no ono ne ye master ono ne ye papa ono ne ye bibia ne ya hwede ruade be na hade mpanifo ne de omonyo omodwuma enso ye adwuma ompo mo kaye ompo mo kaye enya hwei no ba mi fie gate ne ma wura ma wa be chia me fine bo nwura mu so anya wona ate na ko ba mi abote simple oba sorry fie ne ma ruwa be trans ya ma nwura mu so a honya wa sorry ese se ko o sofo na eye nyame di pa wonim no ti se o so o ba ye ho no na ya mo nwura ma se nya hwei o sofo no ko bi sofo no prophet odi afesia ne yenko ya sorry na onyame tumi nya kwanye na dwuma se brade po ekwan just why ye nie anya ba ko ye twaso mun twaso yenko Everybody nhyame kwa de no en ha me say penimu bia kro me kasa wa
Pato TV station. Obia kura me kasa wo. Ye radio no krompo. De bia ko la complaints adie. Money should be a maso. Ofro bi ko phone so on kasa. Obetia say pato kasa TV station. For kasa station for flow. Into the emphasis here. A chile no. Rana me akwanya. Ene be chance aka wansa. Me say last na me ko. Ba ko betena so o ye interview. Ya news ka. Ya ne wo hwe. O kasa. Ya ne yetu e bibia wa kasa wa ha. Bibia. Ya kambusu miska yetu wa akere wa. Ya be hyew. So what you say? And send you to about them. Sorry, if you are somebody, maybe as a sound, when I'm in a share. It is obvious in the city and I bet 12 years so Casa. Church and penny for church and one church and one church and no quarter castle. If you do church and one church and one church and one. Timichaya Namiko, Mitieno, como mi dimpo say. Aquala or Opambuor. Prophet, I mean, Canisa. And I call it to Ampo. Let me try a cola, say cola. Into so to into a body, a soft one, a soft company for one team Mobiadi. I was so often and this in it. On Timmy Mobiadi, Quancha, Mimpo, Timmy Chame, as a man of God. A fain a cola board, the more. Watch him say. Then be before Funo. Then be before Funo. Hey, somebody call air. When you call air. Funuko air, can someone think more? It is awful. Yawa. Unyamene. Is it 4 years, 1 year? To me, you're rather dear. Catare. It's a munyadi. The area, dear rather bay, and no one had a prophet. Sadi and a trip. Time upon. If I say, make ticks Sadi and no prophet. Into Maria Marie. No, Yamison. Yamia into Omopomokaye, Ompomokaye. Omofari bomo omoso no more reject. I don't care. When I'm in me shuffle. But I saw you in Yankopo Nipa. Intimate sound much at every mammy. Jesus. You win your busy. Yes, sir. When I'm a Master. My back was so MPP. Tell me about to Aban. Yes, sir. Or say, no, sir, through mammy. Papa, prophet. On yan disinio. Or MPP. As no, sir, through mammy. Send you see Casabahano. Was so who send young cook, Miss Amban was a young cook to me a woman so no. I know what thing. Ha! Robert. Was it the empty mission news? I know what you and this in penny bank was also the empty mission. Nabiam said, what would you and I know Robert and come some Promax by the by and comes a was Savia Cassiamu Yakin Kemi. Or Tina said about to be Sakobi about Hujri or parts of what Sakonia so over the key 8. No one says some comes or call hands down. Everybody in a fracunyano so hands down. And power and this is when your majority in parliament, the PR overwhelming victory prophet. Now the name is first 3 months of Quran prophet. And never bet 10 new Ebenezer Miracle was a center. A bet in the pagino. 1 year near a quite cry and yea. Master Moose or Palm woman, you're dressing about. Man, you'll be out inside. And the living abrace can Master, hey, Robert, stop that. Say the American, stop. Move for Shimrewa. What than only be bro. Mimpesa. Quanitum. But as a Chatadi, Ushapabua, Seti Biano, Onaso. But that's it. Mimpesa, some native. I didn't so prophet. Yadin, Unameso. Na Yamon Pine Yanko. Unyametiase. To me, a radidia. A radical bem. Ocean switchina. Unyamisinti. Yankona. Oh, that's something. So, Mino, Sir Radima Mekon was a message Casa. The dear Radian Biana and Wami. To Yaminia de Bremedia. Oh, dear, working and Yerry, waiting and Sentetia. So, me, meaning prophet. When I made the Shasia or so upon Boyedi, the radio Radibay, when I met Tiasi. I look at the plan also. I got the dollars in our province. Let's say your castle coffee market, and then I try to catch a coffee market, you change your plan. What am I puzzled? Then you know, come out, send your project, and be up here. One year, I'm passing on and see a little pile. You're going to be a your coma. What's your coma? Okay, so I'm really a good commander. I'm going to come and to the PR of work. We are putting your plan this for. I couldn't put your plan for.
na ye ti ni so mo ta mo pa ba mo anya musika papa na ko kan ho ye ko senu anya Mahama na ba ka no nya ndisi na ba ka do ko ampo na ko ba ka papa no e bi mi atense mo na mo hero we pro ni ayefo ye ye program keke program we pro pa o ba ko pa se ye ko se papa na mu nam yan kasa ni pa no pa bo na kasa ko wo dom yan kasa be program no amo kasa bo tutu kroma mam le ni en sa sifon ese a na be tino kwede na mo te lanku so be tumi kura ndamo na wo ta ka na wo nam san tax na police ko edu wani and no tumi ba kwa se o pa wo e ta ma mi ko nsia wo ba na kwa mi ni ya pa wo kampo na ku po so na nya na ba ko fa kye o pa wo ma ni na ku po na ba hye en kwa no ka so wo na go broche no po ni ai fo so ya ni sa le ya ga ye na wo ka se na the studio no kasa o na ma bo ntu kwa na se se tu wo ba wo yi mo ni na wo radio station wo be campaign la ye eta Obama ni ko sia ne sa da be ka no yi wo kwa ye ka ta po nya ku po sia Papa me pacho me good evening o ada ma me pacho me ma minti amena o me Opambuor ma me enyume oba me tia o minuanom nyina me tia mo nyina papa o mawi mo enipa ya de ma ana arefo hwe papa pani nyankopon edifo se wode ne kra ne nkwa tokọ saade ya papa na ekoso na ehu pa yenim po kasa wo mayete ho a na ye yem sesiye ma se kwa be papa be fa so be drufie na so wo man no ade de bia wo mo ye no wo man no se wo mo no tumi be di wo mo nsa papa de wo mo pe e no mo de ye na se ye adwuma bi na papa wan kasa wo bia e ka se anka MPP fo ne yi fo wo meto ade wo adwuma mu bia mo because of some be wo mo di o ma je say ye wo NDC because of say ye to ye ndu aba ma NDC de eye de yankopon nam so kan ye na ma ye nyakoto aba ma NDC na so mo ye sa anyoma we ya awreko ewo man nim but o man wan se ye beto aba ana mo wo hwe odifo ye to aba ni wie dia na to mini ba dia ni de o mu nim odifo papa sa no mo ye kwaso o man nim papa o ma ye be kasa o ye be kasa because ade o mo ye na etan wo man nim ade nkwasan ba na o mu di na o man nim sa no no mo do mo nyiri wo mo no mo wie na afa eduru se 2 years so na afa ye be se election o mo samla biem papa o mo samla be na ni nyina ke o mo e be twantuma guo e be twantuma guo papa de o yo nyame di fo on kasa e be kasa because ade o mo ye no e nkwase asem na o mo ye no o man yi mu ade o mo wie na nkwo 40 TV so bi atam di mpo